Maloi lau mali a ho eiki mo lele e tonga ko toape. Fefia ke talitali lele ki mo tolu ki homo unengongo mo le tio tonga uluaki mo waka mafoki e televison e tonga ki he hoani. Makai kui ki ngahi ulu i ngongo. Amnaki ke ha eliato ini afio ki to powono o tofolo fola i fatalahi famaman lahi fua ki me feri wake ia i loa koi kopu hafito. Whailonga i he eiki palemia o wau tanu pau ki no langa o e ngahi fale a kono fo mau o e kolistonga. Rotonga eni ai wau whamanatu e ta u te whānau e kolisi e whaosinga o i wike. Tau moloto e whukatonga ko toa pei he pule lulo wike ni koe whapapama kehe ki he mea whaka eike minista tau taika koe whafunga kakai o tonga tapawalu se misi tau e langi whahau. Koe wakailewa eni ki he whakai ki. O gu amanaki ke ha ele atu ene a whio ki to powo no tō wholofola i whakataha lahi whamawan life ko aki me whiriwaki o i ea i loa koe kōpuha whitu. Ko e tō wholofola koe ni ene a whio i whakataha whamaman lahi kōpuha whitu whikau aki ene me tuunga whamui taha o kia ia tō ngani i whiriwaki o i ea. Ko e whakataha koe ni ka matai i a sāpate o wike kaha u ki he a tāwalu ko ia o mahina katu u i ispite. Ko senolita tu i vai me whaiki ke taranoa ko ia. I he mea e ki pale mea o tonga Honourable Huakawamiliku, ko e taha eni i he whakataha o kumahu inga ki mamani kotoa, ko e uhi o whakataha taha iai e toko wa mano tupu ke whai ahono alea i o i ngahi kawinga mahu inga o i whililiwaki o i ea. Na e mea Huakawamiliku ki ngahi kawinga mahu inga ko amanaki ki tālanga i he konwhilinis lahi ko e ni, ai o kwhai toka ngā lahi ki hangahi whounga ke tokoni ki hangahi whanua tu umari e. Ko uhi ko ki nau tolu o iai ngahi ngawe angalalahi o whatup uriki ai ea, pia koe whakakaukau ke tāwhataha pia toka ngā ki he mau angaivi minatula ke lahi anu ngawe aki ki ngahi ngawe angalalahi ko e ni. Tau sio heni ke ai koe ni tau pe, u si wall, pe koe foreshore, tau sio ki hono whakalere i ngahi whale ki nau lama tua ki ngahi matang mālohi koe ni. Koe wala mea pe, ai koe adaptation ia, pa koe mitigation le, koe ta whaaki koe ni. E tau whenga i ke whasisi i alu koe ne kāponi ki ea, wawa no tau ke moilere tahi, koe tau sio atu ki he ngawe ake renewable energy, i he tawhako ne uhila, ke lahi anga hono generative hono mau, a iwi o uhila mi he ngahi iwi whanatula koe hang koe la a, hange koe wind pe koe ea. Koe tāket whakatonga ni i taini mi, koe tau whenga ke a opesere whitunoa i he wanoa wanima. Koe tau tolu me heni koe whakamu ia ke a katoa ai mea o kungahi, ai pe koe uhila koe o ku ngawe ake tonga ni, pesete whitunoa ke ngawe mai aki i he renewable energy, pe koe iwi koe ne la a, moe ea, moe alamea pe he. Kau foki nai mahino me hene a whie mau ke tau teke ai ngawe koe ni, mei he hoko koe ni, koe ki ngata pehe whiriwaka ea, ka koe tau fuwhawhalala koe ni ki he lolo, pe hoko koe ni ai tau koe ni i grain mo Lucia, na hiki tō ai koe ni ai lolo, mahoinga lolo, pe nai pau ai peke hiki, ai uhila, he koe uhi ngawe lahe ake lolo ki hono, ngāo hi ko ia ai uhila. Ai e kau ni he whakataha mahui ngāo pito, pau ku wai whiawhia pura ngā mua whawhetai o ku haere tamatui ke whakataha koe ni. Pau kau he ni whoke te riwa ai tau pehe ai tuu ngā ugia tonga, pe koe statement ai whonua. O ku iai e tui koe kawe inga whililiwaki o ea, o e kai aonga ke te tatali ai ngāwe ki ai, kai ngā unu lewa ki mua ke whaiha ngāwe ki ai. O ku osi whianghangai ngai whanua lahi Pasifiki mai nunu a kove whililiwaki o ea, i he tuunga lolotonga, o ku iai ai whakaaupe ke te maa whanang ai ea a ke tikiri Celsiasi e taha poini nima. Kua osi au e tukuange o i kasakona ki he tuunga maa o lunga au pito, pia hoko hoko atu pe ai lahi o i kasakona ko e ni ai nei mea ke Huakawamiliku. Ka pau e ikai ki whaiha ngāwe whawawave i he tainimi i hono whawhepaki e ngahi palopalema au hoko, e malawa pe ke mole e ngahi otumotu maulalo i ngahi tau ka hoko mai. Kai ke he kua mateu teu lahi au pito a tongani ke kau atu ki he konferenisi lahi ko eni i ispite. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko Osnolita tui vai. Ne whailonga i he ahoni e whamau polisi lahi e whamau anga polisi whalau loko tui e kamata anga o wike whamau anga o i tauni. Ko e ka venga wiki whamau anga
Tau ni koe tuiaki ke au sia lelei taha o e whakahoko whatongia. Alice Tubou mo e whakaikiki. Koe ka venga o wike whamau anga e tau ni koe tuiaki ke au sia a lelei taha e whakahoko whatongia. Le tau pehe ai e he whamau polisi lahi o e whamau anga polisi wholau loko tui. Koe whaamu te whito e kau ngau e potunga e whamau anga ke tau la laka mai o tua o hange kua tohi i he tau sila. E wike whamauanga o e tauni, ko tupā ai ngau e anga, ke ngau e aki, ai ngai whonga whetutaki whaka elektronika, mo i mitia, ke whai aki e whetutaki. Whelā whoaki whakaukau, tālanga, whaka eke, motuku atu e ngahi whamatala, whekawaki mo e ngahi sevesi, ai potunga au e whamauanga. O kulawe kotoa heni ai ngahi whamauanga kotoa ai whonua. Sevesi kehe, o kunau pou, ki he ngā au e ki he whamauanga. Hange koia koe ofisi, malu i angarerei, ofisi o e peilifi, ofisi o e whaile sita seniare, ofisi malui o e whaamiri inu walofa, pia mo wawa, kai umaa ai waa ki hono purei o e potu ngāu. O kukau mai foki mo e potu ngāu e pirisone, i hono whakakato e ngafa me i he nau tawhaaki. O kumahu i ngaia ke puke whalala ai kakai ki he whakamauanga, mo e malui o whoaki e he lao, kai sino e mea, ke mahino e ngahi makatuunga, o e whakahoko whatongia, mo e tuunga, o kuto tonu, ke whakahoko ai sevesi ki he kakai. Le te pehe loko tui o pia e tuku pā e kau ngā ue ai potunga e whamau anga ke ka kāpā tu ke lelei taha ai whahoko whatongia ma ai kakai o whanua. Mo e whaamu ke poupou mai ai kakai ki hono pāo toloa ke whahoko whatongia ai potunga ue i he wike mahu ingani. Ma ai ngongo ai leitio mo e televisone tonga ko Alice Tubou. O ku te tau mo e hae fia ai kau kolis tutuku me kolis lorotonga ai kolis tonga. E whaiwhaiangi ko iai ha whakawai ki he nau visone me whakaamu ke whakawhao he nau ngai whale ako nofo mau. O i whanau ako i e mahino ko we sia ai ngai whale. Pe i kai ke toi malu ke ngai aki he whanau ako ai ngai whale ni ihi. Na ilongolongo kātoa ngai e whunga mana mo ui e whaosinga o i wike i hono whamanatua o i tau teo whanau ai kolis tonga. Pe he whoki ki he mea heni e egi palemia waka wami liku. O whailonga i ai tanu po e kamata anga i ngā wik heno langa i ngai whale mohe fo ou, pe heki e whale kai fo ou o e kolisi. Ne kamata ki pe o wau e laka mo e fusuka, ai a koe tuku fuka ne whai pe e matapuri lahi mawhi tō ki mana mo ui, pe hako atu kena malanga i o e aho i hololo pau ka mea. Hiria ne hoka toai pe ki he wau tanu po o e te ulanga ko ia, o e ngai whale mohe o e ako nofo pe heki he whale kai fo ou ko ia o e kolisi. I he mea e ki pale mea ka koe minista ko mua ko ngā ue Honorable Huakawa Miliku, koe whaamohano langa o i ngai whale mohe koe am fo o ma ai kolisi, ke o angai ke whanau ha teimi whe unga mo lahi, ke whaiai e nau ako behe kino whasi siai e hola e whanau me ako, tau te whita oini ki te iorwhia ngai ai whanau whanunga mama o koe ki he ako me hahake mohi hifo ki he ako. Nā ne mea koe whale ku teu ke langa e te malo ngai e nofo e whanau, whakahoa ke ngai whale motu a, pe hako eni koe whale hu whangaia ki he whanua i he teimi ka hoko ai, ha whakatamaki i whanatula. O ngai ha whainga maari ke whanau me ngai tuku i motu, ke nau nofo ha wheitu le rei, tau, mo malu, ke nau nofo maua i tonga tapuni, mo whakasisi ai ngai palparema, whakasosiare. I lawa e toi whakamalohia ange, ai whatongia teu i o tangata kakato i he kolisi. Te ria e tau nofo ho tau ngai kolo, pure a ngā, pia moe whonua. Paki hoko whoke ngai whale moheni, ke toi ngā ue aki he potu ngā ue moe pure a ngā, ko whale hu whanga he taimi o whatamaki whaka e natula.
Neongo ai ngahi foto lelei ko ni. Kau fie mau lahi whanau ako. Kau ako tutuku, kau maa kau tau whanau. Ke tau tokanga ma ke heange, i ono poupoi, mo toka ngai e tau whanau. Neongo ai ngahi langa whakalaka koe ni o ku whai, ka ne toi mea pe e ki pale mea waka whamiliku, o kei maholoange pe a hono langa o e ulunganga lelei, mo mo ui whapoto pe he ki ako lelei i he whanau kolisi. Ko hono toi langa o eni o e whale mohe o kolisi taro hono langa i he tahiwa whawa, a ene i kei te lama ke ngai aki ngai whale mohe mo tua e ono ai kolisi ki moini mai. Tupo pe eni me he ene fu mo tua mo i kai malawa e he iwi whapaanga ko ia o e pule anga he taimi ko ia ke whai hano whalelei i ke taimi. O kwe unga eni mo i tola milika e 1 miliona no maho inga whapaanga, a iu whapaanga i he kau taha mamani whingai aki mo i potungai ako pehe ki he pule anga. I whamatale tale ki ta whapaanga i potungai ako manu a kau ola, ko hono mape i whaleu whanau nau i kene matu wake ngai whatamaki whanatula, a iu koe whale piliki eni. Ko no lolohong mita e wawalu te smale ono pia mita e fitu te smale whahano maa kupu, a iau whafufo ke whana wako e ono noa ke fitu noa te na malama ke huu ko ia i he loki e taha. Rotoga nini whaha e skiritani e kolistutuku te vita tu ina vai junior, ko hono langa o e whale kai wha o e kolisiuk whi unga me paanga e taha miliona. Ko no tama be iu whaipia e kau taha ko e taha e whanau tama e kolisi i loa ko Quality Design Limited, whataha ia me to ua ko lopa aione. Ko no langa i whale kai ko e ngā whaia o i kau taha koristutuku koristonga, ko e bobo ke langa ngā o e ku whai he eki pale mea mai pule a ngā ku whai ki hako a ngā. Ko e whaamo ke au ke tau whao ko ka kato kotoa he ngahi langa ko e ni, ko hi e toki whakakato ke tau whao hano katoa ngā i o tau te au whanoa e kolisi whataha ia mai whakaamu ke e whailonga iai mai lava ka kato i ngahi polokalama ngā o e ko e ni. Ne mea hi polokalama ni minista ko malolo to ke ta ana tau whailungaki, minista potu ngai whatau aki mo langa whalarafa ka nomika to ke ta vila mi latu, tale ki ta koto ke ta tankina stine, whafunga me pankea mamani na talia latu, pehe ke ka wako tutuku toko lahi o i kolisi me ka whakawhi toko lahi. Ko tali he kabineti ke tau moloto e whukatonga ko toa pehe pule lulo wiki ni koe whaapapa makehe ki he mea whaeki, o e eiki minista tau tai ko pekia ka koe whafunga ka kai o tonga tapu walu, Honorable CMC tau e langi whakahau. Seno lita tui vai mo e whaiki iki. Ko e hiri e ni hono whakaha he eiki pale mea o tonga, Honorable Huakawa Miliku, lo tonga e whakataha make me kau whai o ngongo i he wike ko o si. I he mea a Huakawa Miliku, o ku iai whakaanganga ke whakahoko e mea whaeiki o se mistau i lang whakahau i he ahopule lulu o e wike ni, pea kua tāri he kabineti ki tau moloto ai whukatonga ko toa pe i he ahoko ia. Nei pe kia whakahau i he heng tu apule lulu a hua fitu e mahina ni, ai ako ene mālolo e ni i hono tau fitungo fulu mā whaa. Ko whakahau na ne huki whalealea o tonga i he tau anoa taha whaa, o ne hoko ai ko minista e potungai ngowe, mea toko ni me wau a kau i ngahi tau lahi, pe ako ene pe kia ko eni, o kune toka ngai e potungau e tautai. Kai ke hena ane toi kau foki i he me mipa ki ngahi komiti lalahi i he whalealea o tonga, o kau kai komiti tu umau ki ngahi ngawe wha sosiale, komiti tu umau ki ngahi ngawe wha whapure anga, mo e komiti tu umau ki ngowe mo e tautai. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko Snolita tu i vai. Ko tātai ko pē taimi pē ka kātoi ngahi kempeni Māli, uro tonga lele i he ngahi wahinga whili e tolu, ai kua manaki nau whili si i he a tuapule lulu ko hana tolu o Novema. O ku Māli e whoki ke mo i ngahi whamalanga, pe heki ngahi takitaha tau ka vei ngahi ka vei ngā ku nau tui mo tuku pākiai, ko hika vei pā Māli ke na hoko ko e whawhunga kai o e wahenga ai ku nau vei pā miai. Ko e whirisi ko e ni ku kau ke tonga tapu whā, tonga tapu ono, mo tonga tapu fitu. O ku te aahange whoki e kau kanti te iti ke whapapaui, o ki kai ke iai halao te nau maui, pe malawa ke nau e whihi ai ke uhike tuunga ni iai e kau whawhunga ai e ku mātu unga ai whirisi i. O ku tau ataina ka kato pē ka kai ke nau whili o tau te whitu ke ngai pāhenga ko ni, pe hange ko e konga e tō wholofola e ne a whioking tu pōwono i e ngahi tau ko maliwatu, o ku mahu inga e whiri whapotopoto e kakai, he koe pule anga o ki he whalea lea, koe pule anga ia na e whili e he kakai. Whatatau ke lau ke whiri whalea lea koe ngahi kempeni ki he whili, o ki kai ke ngofua ki a kandidati ke laka hake ni whakamore ki kempeni ki he whili i he paanga e wa mano.
O ku whai historia foki whirisi koe ni, ai ngahi wahenga e tolu koe hi koe ha e ka kai whiwhine ku nau vei pā ki laka ngā, o tau te whito eni ki tonga ta puono mo fitu, koe ngo hoa pe ia o ngo whawhawhunga mālolo. Kei geka mātu o ngai whirisi i ngahi wahenga koe ni ko hono whakatai au ngā i he whamau angalahi ai whili, o la koe e whili me ngahi wahenga koe ni he tau ko si, i e mahino ne iei whamau oni ki he hia koe to tongi ke whalotoi. Nei ku ke mole ai heni ai sea whale a lea whawhunga mi tonga tapu whaka koe minister pa anga mālolo ta tafu moiaki. Koe whawhunga kakai o tonga tapu ono ko te koni palemia mālolo po asi tei, pe heki whawhunga kakai o tonga tapu whiduka koe minister putu ngawe ki ngahi ngawe whalota whonua mālolo Singstar Saulala. Kei kehe ku te eke ke mahino hatai mi whai ai hawhirisia tonga tapu walu, hiri e pekia koe a hona whawhunga koe minister o e putu ngawe tautai semisi whakahau. Koe whirisi he ahotopule lulo wikeni koe whirisi hono waia e whai hiri ai whiripule anga i tau kohosi. Koe uloa kiko hapai tahaua, ai koe minister mālolo e potu ngāwe ngowe vili mano pangai hingano na ane pekia. Ne pawai ke whai e whirisi ke whetongia, ai na e toi whoki pe ai whawhawhunga mālolo mo ale whinau ki whale a lea. Na e mea e ki minister o i potu ngawe ki moli whekita mo ilo toi ka manu i he wike ko si o whawhawhunga i a tongani i whataha anga no nima ko i kau minister ki muli me ngai whanua i e Pasifiki ko lea ai ene whahoko ene i Busan i he Lepapulika o ko lea. Alice Tupomo i whaikiki. Koe whataha anga koe nine ka mataia i a tō sete o wike ko o si, o ka kata mai ke aho whalaite kono wa walu e mahinani, ai koe ngai whanua e tā whāngi Pasifiki na nau kawa tuke whataha i he malmalo e visoni ki a Blue Pasifiki o ku mālohi. Nei taitaria e Minister ki muli a Kolea, His Excellency Park Chin, ai Minister ki muli a Tongani, whikita mo loa utoi ka manu, i he e o wau ilo i whiawhi i hene tō o tātu ki Busan, i he tō sete o wike ko o si, ki mua peto ki ka mata ai whataanga i he pule lulu ko hono wau no. Nei mui whala watu ke e Minister i potunga ki muli, ai onga ofisa ma alunga ai potunga weko Princessi Kalaniwalo, Lady Fotofili mo Elsie Fukofuka. I he whataanga koe nine, se ai Minister ki muli a Kolea, His Excellency Park Chin. Ko tonga whoke e whawhawhanu e Pasifiki ke whatoa e wāwhinga o ake tongani mo Lepapulika o Kolea, i a hota 5 September tau tahiwa whitu noa. Koe whāma oni e mālohi me to uloa koea e wāwhinga o ake o ngawhonua, pia koe ta oni o whailonga ia e tau e ni mga whonmaua, e tau wāwhinga o ake mo Lepapulika o Kolea. Ne whatewhito whoke ngai tālanga ka Minister ki mule ngai whanua i Pasifiki me ngai hoa ngā ue a Kolea i whataha angani ki ngai ka venga mahu inga taha o ka wai wheriri wako ea koe ngai whatamaki whanatula a takai peheke o seni me ngai mea mo ui i tahi. Koe whataha hoko koe aku amanaki ke whahoko koe whainga maria ki Kolea ke whakaivia ana whatongia koe whanua ia i he wāhinga ke ne whahoko whataha. E whaloloto ai wāwhinga o e aki mga whanua i Pasifiki. E hiri koe a whataha angani na toi me ato ai ek Minister ki Muliki Seol, o kau i he whatahai me Palestini koe a o i Lepapulika o Kolea pehe ki Minister ki Muli. Nei mea a whikita maloa o toi kamanu me kautaki me ngai whanua i Pasifiki o a ahi ki a kofa teknolosia a Kolea ki Sayonisi o e o seni a Kolea pe koe kiosk. Koe senta eni ke whatatolo pe tau mua ki tuturifua ki ngahi whakakaukau whaou mo whakakalaka ngahi ilo whaou te whito o whaanga i ki ai sainisi koe a mea mo ui pehe ki teknolosia. Ma ai ngongo ai letio mai televisione tonga ko au Alice Tupou. Koe whamumitaha me mala e sipoti e hoko mai o ka hili eni. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. So he gets my player of the match this afternoon. Oh, they're through again. Kafusi, support from Amon, perfectly timed. 90 points up for this Tonga team. Me he akapolo liki, ko le koti he mate maatonga ai na wainga he akapolo liki mo fofa a koe kai ki he hiwanga futupo, hiri na wewela i koe timi ai atmoto ko ki i henghenga ahoni i takai hono tolu a whiahu hipo mamani, ai na hiwa ua ki he hangafulu ai kai. O mahino pe whoki koe le koti motua i he kaila hi taha koe koa o kia i kuna a tonga i he kapulu liki, koe no wha ki he noa, i e nau mālohi koe i toke lau i he taua awhe mao no.
Koe wainga mali eni mo whaholo mamata i he whoki koe a Jason tau malolo ke malai wainga, i he whepaki koe me otmotu kuki i he pongpong e ahoni. Aina ni whahoko ai ai te tao e ua, pena ni toi maa me pale koe ke he tokotaha wainga le rei taha i he whiauhi koe a pe koe wainga koe nei toko o si. Nei whaunga ke a ngahi te tao koe a ato ngā, hina iai ngahi te tao nei lere hanga taunu atu pei ke laini te tao o ta tao, pera iai ngahi te tao e nei mga toonga me he aka whatotolo, pe he whoki ki he saisai ti. Nei te tao to hiwa atonga i he toonga uluaki, ka kei noa pe ai timi koe ai otmotu kuki, pea i he toonga hono wā, na e whahokai i he mate ma atonga ai te tao e fitu, ai a koe te tao whakakatoa i te haono mo aka whahue ta wha ai timi, o nau i kuna i pē. Nei malo pē hao ai o motu kuki o whahako koe nau whui te tao e ua, mo aka whahue taha o aluha ke nau kai o hongfulu. Peke i ene pehe ku taki mai a tonga i he kulupu ti o i whiauhi li ki hipo koe a mamani, pea te nau whepake mai timi whika ua koe i he kulupu ei, ai ko haamoa i he kuata whainolo i he wike kaha o. Rotonga ni koe anga koe to koe ngahi kuata whainolo e whepake a Australia mo le panoni. Ke whetaulake no sila mo Fisi pe tokwa inga lewa a Inglani mo Papua New Guinea i e hile tau koe a Welesi mo Papua New Guinea a Pongpongi. Mei he malai koe o e soka. Nei lawale le takai hono ua koe ai whiauhi Major League ai kautah soka koe tongani i he wike ko osi i loto tonga. I he whiauhi kalas uluaki koe ai kakai tangata pe koe Premier Men, na i kona a veitongo i loto haapai a ke kai koe ua ki he noa. Malohi a folaha i fas mai afi, a ke kai koe taha ke noa, Wevelai e nautoka a Popua a ke kai koe fitu ke noa pea malohi lewa anuk he tolo i lawenga tonga a ke kai koe tolu ki he taha. I he whiauhi kai kalasi e kakai tangata na i malohi ai toloa Old Boys i Havelu a ke kai koe ua ki he noa. Foi a hamoko i he halafo lewa, i he kai koe ua ki he taha, noa i he maris a whahefa a ke kai koe taha, pea malohi lewa a longo teme i longolongo i he kai koe wha ki he ua. I he whiauhi lewa a he kalastolu koe a he kakai tangata na noa i e Isleri kapeta a wha a moto. A ke kai koe ua ki he noa, pea mahanga lewa a ngere ia malongo teme koe tau a ki kai e taha, pea nai lava lewa ai wainga e taha i he whiauhi koia ai kakai whewhine kalasi wa ai ne malo pe hao a Isleri kapeta i longolongo a ke kai koe ua ki he taha. Te toi wakaingi pe heni ki he ngahi ulu i o ngongo. Amna ki ke hea elea to ni afio ki ntu powono o tō wholofola i whakatahalahi whamamanahi kau aki mai wheliri waki o ea i loa koe kopua fitu. Whailonga i he eiki pale e mia o wau tanu pou ki hono langa o ngahi whale a kono whama o whaoe ko listonga, rotonga i o wau whamanato e tau te au whanau e ko lisi e whaosinga o wike. Pea tau moloto i whukatonga ko tau pehe pule lulu e wike ni koe whapapa makehe ki he mea whaeiki o minista tau tai, ka koe whafuanga kai o tonga tapu walu Honorable Sami si tawe langi i whakahau. Koe ka kato i pia e ngahi ngongo i he lea whakatonga me leti o tonga ulaki me wakai mawhoke televisione tonga ki he hawani o gefo amuni au taki ko toa pia ngahi ngongo ni kera to whale ko toa pia. Whamalot i huketa kei whi au mai ko Liliani Polotele ka mōmia.